li bat kan sayo ya kaban syong bansa po jong nagayeng baga nagayeng bakala ro ban le ki baro hagachung don kam hakalung lung sam gajong ka. The Federation of Khasi Janta and Garo people Mirdon Circle today handed over the house to Blistoria Lalu of Mirdon Nongba. The house was made by the organization for Blistoria Lalu as she belongs to the poorest family in the village. The house was handed over to her by Dundee Cliff Concert, General Secretary of FKJGP Central Body, in the presence of Louis Starlingdo, Reboy FKJGP President, Sean Lang Dingdo, General Secretary and others. Lingkor ya kapapin le ke kam kabarat ba kamun syong no han ke snong ka thau hoi man chupet ya ke yeng anda kaladap banyin nujor ba ka yeng ba min shwa ngiso ba ali ke yeng ka adi ka wei ke yeng ba kham kapapin kemen yang i wei bi wei hen rei pat kitu kisembok kti ke jing tre stom jang ni ki khat pat ngathai ke ka sinjang ka ba e ba hi pi ba komno ba pila man sedang bahdu bafandala pendap ya kene gejing hane kapor nakaliang jongi gum gaseng hoi ngiju persyang hiru ben lek kat bala bakumno bangila banyak kenir lem ya kata ketika dia ketika mon ya kapan kendiu ya ki pawdo personang jongi kham tam ya ki longi ki bedon kam shisha ya kajing arab namar ba ngiju ihi nakapor sakapor ba kum gajat ben rio ngindale amala kisnong kindan be kumil kilong yeng ke beran kam syak pe jarab mereka ika pokongsan kalau kami siem ba ngai tanat bakat kami siem ka besenrang jagi dikhat jogan ke circle ya ka ba flami syakmat bat de lingba ke jing tristong ke jongpi ya ka ba ngiru kumunong elam joga seng habang ayu ya kene ke jing khat soba ke jongpi raso bakal di kamram ko jonga banyak dalam kat lang bat piang ni kapor bat ai men siam lang epi ni nak aleng ka central body ngim dala e ban ai kata ka jing dong kam ko jong pi de di jing tristam ko jong pi ya ka ba kindit khinsat e ni nak aleng ka seng kemi ngilang banyak snok ti lang banyak dalam kat lang bat pi de ka ni kam de ka sin ban kong hai nak aleng ka seng hi kaleng ka rilum khasi jaintia ki de khot kiji pelut por hiru ban pet ban kentiu lam komuniki jat kam nam tak abha kaben jeki podo personal no snyang sa kawai na kilonging kibeduk kibedon hapok connection ng merdan bat nakaleng jonga ngasong konong ba kane kajing yelti jong ka merdan sakil na i ba kanom changthai kum kinong yalam jong ka seng hapok kane ka merdan area but nasuru ban penkemau ya pikawai ba lese borok khat pikemau bat pitip ba kumba kaktin kajong bulai ka ong ba kajing sakri prabriu kadai kajing sakri yo bulai ro te nga ngasong bunong ba hakane kapor ba kamardan circle kala sakri ya ki parabriu ki parado prasnam ki jongi bat hakaju kapor kadai ro kajing sakri lang yo bulai ro te kumunong ilam jong kane ka district bat ngasuru banai kajing kakukodo namata kini kinong yalam jongi ki badan hakane ka thang hakane ka area ba kinum lai bersang that bat katla kat yai kat badan kabut kabor banakaleng jongi kum baseng hi ni persang banno senyang banirap ya kino ki breu ki ba iron kam